Kariboy District Christmas Committee sa isian pat akan kesenam arajar arpuwe. Kalala banang pentabay kesornong po leng bagi jing penriam ban penipu ipieng ya kesornong po aswa kejing pediang ya ke Christmas. Ya kene kejing penriam ban penitnat kesornong po kumjuru ban penipu ipieng leng bagi sing oaj. Na kaliang kene ke komiti kumjuliak malang kesenam mentah ke kentiru klasim biang ya kene kejuk kebenta ha kabay kene kejing penriam bat kejing bo ya ke sing oaj. Lawan ban plia Haga no pai sengi jong kakak laitrik unopra da Reverend Bibi Kemdet na kabalang Presbyterian badu Father Devazia Vaziael na kabalang Catholic. Lawan bansa kilang ru haga negajan miat uba Emerald Bonds iem UMLA kenong po ikong Magdalene Sau Kumia Maulong MDC ku Umsning uba si Serti Superintendent Kipulit Kariboy uba Lakador iem Komandan ke 6th Battalion uba Sylvester Mensong orang ba Shnong kenong po uba Donald Rembai Presiden Kariboy District Congress Committee nalor kiwe-kiwe giri orang ba katan. Haba keren dengan program hadan kejingpe ya kesing oj bala penyeng hakmat kesornong po. Uba Meral Bon CM ulai kejingiro ke bakrau ya barok kinong kitkam ka Christmas Committee jong Kariboy. Kiba mentalajan shposnem kila shim ke benta ke bakrau ban penitenat kesornong po. Kumjur uban shnai kene kesing oj kum shibenta ban penipu ipieng ya kejing rakye ya ka Christmas. La penchong shit bat penipu ipieng ya kene program ha kene janmiet da kejing shim bentalang de kikin ho nong ruai jing bor pulet ke district Riboy ki kwaya na kabalang Catholic bat kabalang Presbyterian. Ha kene program la samru iki jan saach kilong yang ki beduk ki basyong basa ha kathan nong po. That your baby boy would not dare walk on water. Didn't you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Didn't you know? Siempre